Zeng san mani kaisa Tofa sini thansa Sini nahar mungle Gretar Tipra le Gretar Tipra le Zeng san mani kaisa Tofa sini thansa Sini nahar mungle Gretar Tipra le Gretar Tipra le Bubagrani mo kalimuti Sini ka kelam Saya Tongkhe bisa Khwlainani Chini Waitian Sendeng Kami Chini Sakiti Kwrwng Chini Nokumat Damatia Kono Beleknya Hambai Chini Tejul Mumbai Saya bisa Khwlainani Chini Takut Working President Chini Amra Political District Chini Takut Kono Beleknya Hambai Marwo Chini Motha Mwkthang Panda Norok ke dua Jinoni bahasa Japani Umum Nukya Beleknya Salbrumno Apani bagai tema Hambai Chini Suno Orelik Kai Chini Pano Chino Logiringan bagai Chini Antenino Chini Chini Arpun Chini Themano Mochwngwi Ada Pani Samungkai Kaija Chini Kwrwngna Ani Angker Gaban itu masih ke Domatnya Konan Sulmo Saya Jogon Chiro ya Paro Joto no ini waitian saya ani bekti Khwlaikha hambai saya belaki khastango saya itu Tongkhe kami beri ingkai dan sini mau ini Areao Assembly Constitutional Contract ini Tipra Motha ini waitian by ayo sampaikan mau kaisa baik lagi oh kantor Khwnaya ini Joto ada basic lah Anta kami ay munlangai hi ay rights minipeglay ay constitutional rights minipeglay hi han ay sumay pon kong hi min irlan lay TTADC hi sumay re akin ngin lay pengen may hanchu ase pa kom sum na ganin pektanti ay sinnan totolay min Kwrwng ha deputation common lay si Timiten hi ETC sum ay sekulay lay mu sumpon yaman ni min Irland atun 1000 crore naman na dardo kana kape ko hamya kila kape tapi kana tinten kikma inong tehi ay manlongay ay Kwrwngay ay moton tung hi mikinin hilay ringin ay rumura kay himata hi sumpon jong nirok kan hong namat kan constitutional right fight kan thora kay din kan engkol rati hi ay rumura ni village election kom di mana itu ni hamasik hi 12 November wuk hi Tipra sor tingay aram sung mingay nangring kejung nakadin ngin nakadin lom khob lom pui ganinin pom pui ganinin ter pui nakadin kham ay matontung anung athakan hi ay paila hi agortla ground ay big giden himati all over Tipra routed nearing full everywhere even the vehicle won't be able to pass anywhere in the entire Tipra will be crowded will show our strength to the government of Tipra and to the central government that this small party is willing to fight the election at any time. We are ready, ever ready. If election is not held immediately, we'll show more strong, we'll become more stronger and stronger. This is where we stand. Thank you. YTF long live, Tipra Motha long live,
TWF long lead. Hambai Jotono.